Nikio Ngai atumaga angĩ make gutherema. Ugatũra gatuka-inĩ ũigĩte moko guo kauta-inĩ na nduka ina tissue 3, blue band 2. Tushani tunini tuna na sindano 4. Na utũraga nduka-inĩ hau ũrĩa mbiriji na nĩ ciaku ndũrĩhaga. Na nyau. Akinya na nyau ya hoiti korwo nduka-inĩ beni yake. Eko kauta-inĩ hana jini. Ndira mwenzako nduka yake hiyo icho. No we oretwa ati ona kukira ndoreme matuka marugame na urugame. Wambe utare stoko yaku. Kana rugama. Wona ndikikinya 2,000. Ana mundu haraga niki? Tondu hingurire nduka wacoka wa thitoro. Ndu matora magutha hau. Kamau. Na tutuka twandikitwa mama Kamau General Shop. The General. Wona tissue 2. General Shop. Rubandi 2. Sindano 4. Chupi omwe. Akifiriti. Na kanyoi. Atene mama Kamau General. Na ngutira gukigutha guthu. Nyina boy ari uriri. Tejoke. Agoka nduka-inĩ tondu nyitete na bedroom. You are a failure. Geria wira waku. Withime mwenye kile wikaga kana ni kindu ki ni ora meet. Ona mundu hora kiburi thero ndona haha. No kinyogeria muno. Tore Congolese mekaga. Music in musho. They train every day. Even the best musicians, they train every day. And tukua muziki wa Congo, taru Kenya tuhitokito ni Tanzania hado anana musically. Because they know how to arrange their music. They practice. Naru haito mudu amenya na keyboard tera kolika kodi dato ting te ten te te ten te agoka kanida akoya kakiria kanida sandi. Kodi dato ting te ten te naga kogo kiura. No ten te. Atu te mudu kodi. Kodi ni ari mudu tuho. If there is something you do, Mufia, be perfect in it. Perfect yourself. Perfect what you do. Professionals. So who the musicians who are here on idea it or Daudi Nariaki. Toko get a studio too. Now my member kilo mo nyoke mai dayo sha ini. Tafatani you get a studio or programming. Akakabele drama. What are you doing? Skiza muziki ya bongo. Ina kina cowbells. Ina kina tuna mtukito hutaki huko tunaga na tuseka tunatoka mpaka ina kina saxophone. Rather than go to programming, you are killing music. Melogi, mohitu hata muri adokuri. I know you produce. I want your studio to be live. Yes. Mona kamera kuwa tabeta wikade. Idio rira toina gadiki haha. Toeka practice yaro body ko kominaina. Ewo, kwa Julia Rusi. 14 days. Moka ikira na muhoi na moini na baka. Omuntu mutike rutakiu. Yo ikira studio. Wadekagira hapo. Wadekagira hapo. Washa kaka bio kom. Hatiro noki. Niko Tanzania na maragi leo yadi muthenya ongi. Matuhitukite muziki ya bongo na umenye music tena kafira. Sasa music is international. Nika mundu wetagwo Shaggy agioka Kenya na tutimi kia hadi kuga. Kali bo yoro gogo kaunano. Toto marenda kuga beat is the music. Tirara gojo ni kino lawa. Kada sisi etagwo Papa Wemba. Agakuga Utekiri muramenya. Okona ogotu. Okona tumaraire ko. Kada boko mani Inde, Isakula, Umba, Isakula, Umba, Yikimisana, Umba, Yikamani, Aida ito. Ona mutwe ite no. Nalekera mukaraina inde. Okakora kama yiri kugira ya ko kina hapa mama tuga inde. Kono kira ino. Oh my God. No, you are Kenya. You have nothing to say about it.
But you don't have to work with beats and arrangement. We don't have it. But then you get a studio na modo mwaga bia keyboard na tong. Turamero. Nikama modo arangia wera wake mwene. That is true. Yes. Very true. Where Waku the competence. Where Waku no fit anywhere. Where Waku no fit beyond the boundaries. Not to our music, the beats, the sweetness of vocals. We have to go where he is. Nikama omodo aroragie wera wake mwene. Na tiwa modo uki. Wera waku mwene reverend, na tiwa modo uki. Ramuhuteria waku. The way we interact with your members, the villagers, the neighbors. Roria wera waku mwene. Kororia wera ne kugatere othukie. Onyita wera waku oguo. Othukie ugue wera waku ane kio sigana. Wera waku hana ta. Oini waku hana ta. Hutia waku hana ta. Can I compete in this fast world? Because the world is becoming so fast. Will I compete? Will I fit really? Todo waga kogaria wera waku chances cha gushoka gishaki.